Ima li ta bihet ude? Deo glase ta bihice. Ima li tudovi ta bihice? Slušaj, Sarajevo, vode mira. Čujete stih prič, zašto će me biti stih kad čovjek, zašto bi me bilo stih kad čovjek Hamdi kaže, Hamdija do 28. što god ne sabereš, ja ću ti plati. Ako bude falo 5.006, Ermin Isak će ti poslati. Je vam krivo? A ti živiš od tuđih para. Pa ja, bruda moj, bil ti mogao malo živjeti s tuđih parama? evo, hejtira. Aj, odvamo. A je vam krivo što će Ermin Isak Hamdi se plašta, god treba u životu? Evo sad se otvara humanitarno udruženje Hamdija dobrog velikog srca iz Udina. Prvi će biti donator za uplatu tude. A vi ćete da otresate ušima. A ja, voli bi vi možda da i vi dobijete koji dinar, a? Ma ne merete vi, džaba je. Treba zaslužit. Treba zaslužit, brate moj. Brate, morao sam vam ovo reći zato što nećete moći spavat, razumiješ? Nećete moći spavat. Smijali ste ode Hamdo u zatvor, da vam kaže da Hamdo neće niđi maket. Porez će biti plaćen. Hamdi ide plata. Osiguran. Alhamdulillah. Šta hoćeš sad? Pas ćeš ubrzo. Taki što viću da ću pasti, ja samo idem brdu. Pogledaj. Ali dobro, Ermin Isak kaže, Hamdija sve što zafali. Ermin Isak, ako treba 10.000, 10 plaće, čovjek sve. Čemu problem? Alejkum selam. Čemu je problem? Preko će posla 700 maraka. Alhamdulillah. Čemu problem? I napadate tamo čovjeka. Pa čovjek dijeli šakom i kapom. Pa vama je krivo što vi ne mrete dijeliti. Čovjek se snašao. Čovjek se patio čitav život. Čovjek sad stao na noge. Čemu? Pa ne dajete svoje pare. Što ste smiješni? Najlakše je čovjeku psovat preko telefona. Jebi ga to. Moramo mi svi tako raditi. Mogu ja svima redom uzeti sova svima. Ne ozbiljno, pa mogu sve svima tako, najlakše preko telefona, ali ne znaš u životu, srećemo se kad tad. Budi mangup, naleti na mene kad si frajer. Kad si tako jake, u Srbije me leđa. Mene Srbije leđa ima 2 godine, evo zove mi da me počešu. Evo hejteri, gdje god me vidite, zaustav me, rec, evo ja sam taj, da te ja počešem. Počeš me malo, evo ga ti. Srbije me stvarno leđa me Srbije.